Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Chunka Pescayo Junio Killamanta Romanos pankapi hatun yupaynenqa kashan chunka iskayniyoq y huch'uy yupaynintaq kashan chunka iskayniyuqllataq. Tata Dios willayninqa niwanchik kay hinata. Manchay kusikuyuantaq suyaychik Jesucristuta, sufrispataq tukuy ñak'ariykunapi, mana sayk'uspataq Dioswan parlakuychik. Ancha k'acha Tata Diospaq willayninqa. Kay pachapiqa sufrimiento ñak'ariykuna kanqapuni, pero qannoqa suyananchik tiyan manchay kusikuywan Jesucristuta y mana sayk'uspataq paywan parlakunanchik tiyan. Chayqan parlayqa llimpu chawasunchikpuni. Sipay ichiqan kaqwan kashan kawsayninchikpi chayqa mana allin kaqta mask'ay waq runa masinchikpi chinkapunqa nuqanchikpi. Tata Diosmanta mañakuni nuqa chiqan kaqmanpuni pusanawanchikpaq ichanta kallpachasunanpaq y umanchakuy Cristoq tukuy parlasqasninta. Ruway Jesucristoq nisqanman hina chaywanqa seguro kanki. Runaqa mana allin kaqtapuni mask'an waq runa masinpi, chay tukuy imaqa chinkanan tiyan. Nuqanchik imaynatataq chinkachiyta atisunman chay tukuy iman mana allin mask'ayta waq runapi? Chiqan kaq parlayqa llimpu chawasunchikpuni. Jesucristumanta yachaqakunanchik tiyan, yuyarikunanchik tiyan imaynatataq Jesucristo parlarqa, imaynatataq Jesucristo ruwarqa, chaywanqa seguro tukuy kawsayninchikpi kasunchik. Munasqa runamasi, ama sayk'uychu Tata Diosmanta mañakuspa, ama sayk'uychu Tata Dioswan parlakuyta sapap'unchay, y qanqa mañakuy llimpuchasqa kanaykipaq, porque pikunachus limpu sonquyuqniyuqllamin Tata Diosta rikunqanku. Si mana limpu sonquyuq kanki chayqa, mana Tata Diosta rikuyta atisunchu. Kunan Tata Diosmanta mañarikusunchik, kay tukuy llakiykuna ñak'ariykuna chawpipi yanapawasunman y kusiwan suyasunman payta, y chaymantataq mana sayk'uspa parlakunanchik tiyan. Munasqa hanaq pachapi kashanki kunitan kan Diosniyku. Yanapata mañakuyku kay paqarinpi, tukuy wawasniykipaq, pikunachus ñak'ariypi sufriypi kashanku, chayta yanapay, isapa noqaykuta yanapawayku, y ama sayk'uytat mana sayk'unaykupaq qanwan parlakuyta. Bendice pikunachus kay programata uyarikamunku chayta. Y tukuy runamantaq willarachunku imatachus yachaqakunku sapap'unchay chayta. Mana allin mask'ayta waq runa masipi chayqa sunquyku ukhupi chinkasqa kachun. Tukuy imatacha parlarqanki, tukuy imatacha ruwarqanki, chaykunata hunt'anaykupaq yanapawayku. Jesucristoq sutinpi mañarikuyku chay tukuy imata. Amén. Bendición Kachun Tukuy Kankunapaj Wakichikuy Sapap'unchay